Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti wakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. Ribu yafunze wabwiye warokotse jenoside ko buri mwaka yica umututsi. Kiliziya Gatolika mu Rwanda iravuga ko yangayikishijwe n'ubuke bw'abahitamo kuba abapadiri. Naho Joseph Kabila yageze i Goma. M23 irasaba Burundi gucyura ingabo zabwo inzira zikiri nyabagendwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irataka ko impunzi z'abanya Central Africa zikomeje kwinjira ku bwinshi muri iki gihugu. Naho igisirikare cya Uganda cyo cyatangaje ko cyahagaritse ubufatanye mu bya gisirikare n'Ubudage. Muri aya makuru turaza kureba impamvu. Angela Merkel wabaye chancelier w'Ubudage yavuze ko Uburayi buzasenyuka. Naho President Trump yise Putin umusazi. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi zigize amakuru ya none ku itariki ya 26 z'ukwa gatanu kwa 2025 mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Bahinzi borozi namwe bashora mari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro bikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro bikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye ku cyiciro cya karindwi cy'ibikoresho bya SADC cyacyuwe kinyujijwe mu Rwanda. Icyiciro cya karindwi cy'ibikoresho by'ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo SAMIDRC byacyuwe binyujijwe mu Rwanda. SAMIDRC yatangiye gucyura ibikoresho byayo ku itariki ya 29 z'ukwa kane uyu mwaka hashingiwe ku cyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango wa SADC tariki ya 13 z'ukwa gatatu cyo guhagarika ubutumwa bwayo. Muri iki cyiciro hatashye amakamyo 35 atwaye ibikoresho by'intambara binyuzwa mu Rwanda bikomereza muri Tanzania. Ku isa 10 z'umugoroba w'ejo ku cyumweru imodoka zari zitwaye ibi bikoresho by'intambara bitwikira amahema nibwo zahagurutse hazwi nko mu Rugerero mu karere ka Rubavu zikomeza zerekeza Musanze zigana i Kigali zihava zerekeza mu gihugu cya Tanzania. Abasirikare bari bagize ubutumwa bwa SADC abenshi muri bo baracyari mu bigo bya Bigoma no mu nkengero za Sake. Amakuru haraka bavuga ko bazatara uko ibikoresho byabo bimaze gushira muri Kongo. Tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka mu masaha y'ijoro nibwo icyiciro cya gatandatu cy'ibikoresho bya SADC cyaherukaga kunyuzwa mu Rwanda. Ibizamini bya leta bizatangira mu mpera z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri cyasohoye ingengabihe ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri ya 2024-2025 biteganijwe gutangira hagati mu kwa gatandatu no kwa karindwi. NESA yatangaje ko ibizamini bisoza amashuri abanza bizakorwa kuva ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu kugeza ku ya 3 z'ukwa karindwi. Ibisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye biteganijwe kuva ku itariki ya 9 z'ukwa karindwi kugeza 16 z'uko kwezi, bikaba bihuza amatariki n'abazakora ibisoza icyiciro cya kabiri mu burezi rusange no mu ibaruramari. Ku banyeshuri biga amashuri yigisha abarimu ibizamini bisoza icyiciro cya kabiri
bizakorwa kuva ku itariki ya 9 kugeza ku ya 18 z'ukwa karindwi. Ibizamini by'abasoza muri Associate Nursing Program byo biteganyijwe kuva ku itariki ya 9 kugeza ku ya 17 z'ukwa karindwi, bikazahura n'ibizamini by'amashuri yisumbuye ya technique. Ibizamini byanditse bizakurikira ibizamini bya pratique byatangiye ku itariki ya 19 z'uku kwa gatanu, bikaba biteganyijwe ko bizasozwa ku itariki ya 6 z'ukwa gatandatu, bikaba birimo iby'ibaruramari, ubuforomo, science na technique. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko mu gihugu hose abakandida 471 n'abantu 9 basoza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'abasoza icyiciro rusange n'umwaka wa gatandatu wayisumbuye biyandikishije kugira ngo bazakore ibyo bizamini bya leta. Ribu yafunze uwabwiye warokotse jenoside ko buri mwaka yica umututsi. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda rwataye muri yombi umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 ukekwaho kubwira uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 amagambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu mugabo atuye mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana y'akarere ka Nyanza. Uriya bikekwa ko ubwo yari agiye mu kabari yasanzwe uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri ako kabari ngo mubwira amagambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko bikubiye mu kiganiro Umuseke wagiranye n'uwabwiwe ayo magambo. Yagize ati, yansanze mu kabari arambwira ngo akeneye ko muha ibipimo byanjye kuko ngo munsi wo kwibuka ashaka ko uzaba ndi mu isanduku. Ati ibintu mwigize ngo muri abatutsi buri mwaka nica umututsi. Avuga ko ari uwo yaciye akaguru ngo nindeba nabi arankubita. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Jude Bizimana avuga ko uriya mugabo yatawe muri yombi, RIB ikaba yatangiye iperereza. Uwo bikekwa ko yabwiye ayo magambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ukekwa ko yayavuze bombi ni abacuruzi b'imyenda mu mujyi wa Nyanza. Uwo bikekwa ko yabwiwe ayo magambo avuka mu karere ka Nyanza mu murenge wa Muyira. Ukekwa afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana. Na mu mujyi wa Kigali hagiye gushyirwaho ingengabihe yo gutwara abagenzi. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko bugiye gushyiraho uburyo buboneye bwo gufasha abatega imodoka mu buryo bwa rusange kuzitega hakurikijwe amasaha azwi kandi adahindagurika. Ni uburyo buzafasha abagenzi bategereje imodoka kumenya igihe nyacyo ziri bubagerereho. Mu nzu nto bari basanzwe bazitegererezamo hazashyirwamo uburyo bw'ikoranabuhanga butuma bamenya aho izo modoka zigeze kugira ngo bazitegereze bafite icyizere ko zibagereraho ku gihe. Ubusanzwe muri izo nzu haba hari aho bacomeka telefone, bakugama izuba n'imvura kandi bakaba bashobora no gukoresha murandasi. Cyakora ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko hagiye kongerwamo izindi serivisi zizafasha abagenzi, bikemezwa n'umuvugizi w'uyu mujyi Emma Claudine Ntirenganya. Ngo abatuye muri uyu mujyi basabwa kuzita kuri izo nzu kugira ngo bizabagirire akamaro mu gihe ibyo bikoresho bizaba byatangiye gukora. Ku rundi ruhande akunze kugaragara ikibazo cy'uko hari ubwo ibyo bikoresho bitangira bikora kandi bikora neza ariko ntibirambe ndetse nyuma bigahagarara. Dukomereza amakuru kuri ivuga ko Kiliziya Gatolika mu Rwanda ivuga ko ihangayikishijwe n'ubuke bw'abahitamo kuba abapadiri. Musenyeri wa Diocese ya Kibungo Twagirayezu Jean Marie Vianney yasabye ababyeyi guha Kiliziya Gatolika abana b'abahungu benshi bazavamo abapadiri kuko kuri ubu bahanganye n'ikibazo gikomeye cy'umubare muto w'abiga mu seminari bahitamo gukomeza inzira yo kuba abapadiri. Musenyeri Twagirayezu yibukije ababyeyi b'Abakristo Gatolika ko abihaye Imana batabyara ngo haboneka ababasimbura muri izo nshingano, bityo ko bagomba kuboherereza abana benshi biga mu seminari. Yagize ati, babyeyi abapadiri twebwe ntabwo tubyara, mwebwe mubyara ni muha Imana impano y'abazarira abandi basize byose kugira ngo haboneka bita ku bandi bose. Abapadiri barekenewe haba mu ngo, mu mashuri n'ahandi hirya no hino abihaye Imana bakenerwa. Yakomeje agaragaza ko abarangiza mu seminari umubare wabo nawo utari munini, bigahita binagira ingaruka ku mubare w'abiyemeza gukomeza umuhamagaro wo kuba abapadiri, ari naho bibera ikibazo. Ati mu bana bari kurangiza seminari 18 ejo bundi twarabonanye tuganira uko babonye seminari nuko batekereza icyerekezo cyabo. Muri abo 18 biyemeje kuba abapadiri ni 2. Ntabwo rero tuzabasaba ahandi atari muri mwe babyeyi murerera ahangaha. Ni muduha abapadiri turabakeneye kandi namwe murabakeneye. Kaminuza ya Georgetown yo muri Amerika ikunze gukora ubushakashatsi kuri Kiliziya Gatolika mu 2023 yatangaje ko bwakozwe bwagaragaje ko ibihugu byinshi ku isi bihangayikishijwe n'igabanuka ry'umubare w'abapadiri. Nko muri Leta Zunze za Amerika bibarwa ko kuva mu 1970 kugeza mu 2020 umubare w'abapadiri wagabanutse ku kigero cya 60%. Ibyo byatumye hari paruwasi zirenga 3500 zari zidafite abapadiri bahoraho. No kuvuga ko abajyaga kuhasoma misa bahitaga bagenda. Iryo gabanuka kandi ubwo bushakashatsi bwerekanye ko ariko rimeze kubabikira kuko nabo bagabanutse ku ijanisha rya 75%. Mu karere ka Musanze umusore w'imyaka 21 yasanzwe yimanitse mu giti cya avoka. Dushimira Imana Innocent w'imyaka 21 yasanzwe amanikishije ikiziriko mu giti cya avoka bigakekwa ko yiyahuye. Byabereye mu mudugudu wa Gacondo mu kagari ka Rubindi mu murenge wa Gataraga y'akarere ka Musanze. Bivugwa ko uwabonye uwo musore mu mugozi bwa mbere ari nyina, abaturage bakaba batunguwe n'urupfu rw'uwo musore. Nubwo abaturage bavuga ko nta mpamvu idasanzwe babona yari gutuma umusore yiyahura, babihuza no kuba yitabaga ubutabera kubera amakosa yakoze yo gukubita umuntu. Umwe muri bo yagize ati, dushimira Imana yigeze gukubita umuntu bimuviramo gufungwa hanyuma aza kurekurwa, yajyaga yitaba urukiko. Amakuru mfite nuko yari kuzasubirayo ku itariki ya 3 z'ukwa gatandatu, bikaba bivugwa ko yari yarabwiye ababyeyi be ko atazongera kwitaba urukiko ngo amaze kurambirwa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu majyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yemeje ko bikekwa ko umusore yaba yiyahuye hagana 3:15 z'ijoro.
ati yimanitse mu mugozi mu giti cya avoka giteye munsi y'urugo, nyina umubyara yamubonye amanitse mu mugozi muri icyo giti cya avoka yapfuye. Kuri ubu rero hatangiye iperereza mu gihe umurambo wa nyakwigendera woherejwe ku bitaro bya Ruhengeri gukorerwa isuzuma kugira ngo harebwe icyamwishe. Umuvugizi wa polisi mu majyaruguru yibutsa abaturage kujya batangira amakuru ku gihe ku bantu bafite ibibazo bishobora gutuma bafata icyemezo cyo kwiyahura, bakaganirizwa agakumirwa impfu zituruka ku kwiyahura. Mu kanya aya makuru turayakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'icyabandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Kia Sorento, Kia Niro, Prius, Tucson n'izindi modoka z'ikoranabuhanga rihambaye zikomeje kugendana n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko se mbibarize, bantu mwese muri kuguriza imodoka n'izindi z'ikoranabuhanga rihambaye, mwaba muzigura muteganya maintenance yazo? Mwaba se mutekereza no kubatekinisiye bazikora? Nje kongera kubibutsa ko izi modoka z'ikoranabuhanga zirenze kura amasupana n'inyundo byakoreshwaga n'abakanishi ba zamani. No. Gukora izi modoka z'ikoranabuhanga birigwa kandi bikeneye ubumenyi bwihariye kuko nibyo bizifasha kuramba. Muntu uri kugura imodoka y'ikoranabuhanga ukayikoresha muri ba rupigapiga, rekeraho kwiyangiriza no kwishyira mu bihombo. Reka nkurangira hari aba engineer babyize kandi babirambyemo nshingiye ku buhamya bw'abahagiye imbere yawe. Nta handi ni muri Auto Korea Maintenance Limited. Abo bumenyi buke bazakubwira ko bateri zazo zapfuye kandi zikeneye gusa upgrading. Bazakubwira ko moteri electrique cyangwa convertisseur zikeneye gusimbuzwa nyamara ari ugupapira. Tandukana nabo ugane Auto Korea Maintenance Limited. Ukigura imodoka ukabagana, aba bahanga bakugira inama y'uburyo ikorerwa maintenance, bakanagufasha kuyikurikirana. Rindi imodoka yawe guhorana ibibazo bya buri gihe, uyirinde gusaza no gupfa imburagihe uyijyana muri Auto Korea Maintenance Limited kuko niho hari abatekinisiye basuzuma bakakumenyera uburambe bw'ibyuma biyigize, ibikeneye gusimbuzwa, bakanita kuri systeme zose z'imodoka. Uretse ubuhanga bwihariye mu gusuzuma imodoka z'ikoranabuhanga rigezweho, banakugira inama ku mavuta n'amaproduit imodoka yawe ikoresha, bakayikorera programming ndetse zigeze igihe cyo kwa upgrading bateri zazo barabigukorera. Dukorera Gikondo hafi ya Kiliziya Gatolika ku muhanda wo kwa Mironko. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0786 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited, igisubizo ku modoka z'ikoranabuhanga mu Rwanda. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Joseph Kabila ari mu mujyi wa Goma. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze mu mujyi wa Goma nk'uko bitangazwa n'umuvugizi wa M23. Mu ijambo yavuze ku wa gatanu nimugoroba, Joseph Kabila yatangaje ko ateganya kugigoma mu minsi iri imbere, gusa kugeza ubu ntaremeza ubwe ko yahageze. Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma, yatangaje ku rubuga ati tumwifurije ibihe byiza mu bice byabohowe. Colonel Wiringoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, nawe yemeje iyi nkuru, yita Kabila umusirikare wa rubanda. Mu itangazo, Kone Nangukuri ya FCM 23 yavuze ko yishimiye kugaruka kwa Kabila mu gihugu cye. Ati yahisemo neza aho kuguma mu buhungiro. Kone Nanga yongeyeho ko Kabila hawe ikazi Goma, igice cya Kongo yise ko kitarimo ugukurikiranwa kubera politike, gukatirwa urugo, gupfa ndetse n'ibindi. Mu kwezi gushize igihe hadukaga ibihuha ko Kabila yageze Goma, ubutegetsi bwa Kinshasa bwahise butangiza ibikorwa byo kumukurikirana mu butabera ndetse busaba ko imitungo yifatirwa. Ibi Kabila yarabinenze avuga ko ari ibyemezo bihutiyeho byafashwe na leta byarimo guca mu gihugu ishyaka rye PPRD no gufatira imitungo ye. Asubiza ku byavuzwe na Kabila, Minisitiri w'itumanaho wa Kongo Patrick Muyaya yagize ati Perezida Kabila ni umugabo wahahise mu birimo kububu udafite na kimwe yatanga ku hazaza.
twikitureba nuko tugomba gukemura ibibazo atabashije gukemura icyo gihe. Mu cyumweru gishize Sena ya Kongo, Kabila abamo nk'umusenateri ubuzima bwe bwose yamukuyeho ubudahangarwa nyuma y'ubusabe bw'ubushinjacyaha bwa gisirikare bwifuza guhita mukurikirana ku byaha birimo ubugambanyi no gufatanya na M23 kuregwa n'ubushinjacyaha bwa gisirikare byakurikiye byatangajwe n'abamusimbuye Perezida Tshisekedi mu kwa kabiri uyu mwaka, wavuze ko Kabila ari we muntu nyawe uri inyuma y'ibi byose, amushinja gufasha umutwe wa M23. Mu kumusubiza mu kwa gatatu, Kabila yabwiye abanyamakuru muri Afrika y'Epfo ko iyo abafatanyije na M23 ibintu bitari kuba bimeze nk'uko bimeze kuri ubu. Kabila w'imyaka 53 yaherukaga muri Kongo mu mpera za 2023 avuga ko agiye ku mpamvu z'amasomo muri Afrika y'Epfo. Mu ijambo rye ryo kuwa gatandatu yumvikanishije ko yiteguye guhangana, ati nk'umusirikare narahiriye kurinda igihugu kugeza ku gitambo kiruta ibindi byose, urupfu. Ejo nari ku butegetsi, uyu munsi sindi ku butegetsi, ariko nkomeje kuba indahemuka kuri iyo ndahiro kurusha mbere hose. Joseph Kabila ni umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye muri politike ya Kongo, akageraho n'abamushyigikiye benshi. Imbaraga ze ari imbere mu gihugu zishobora gutera impungenge ubutegetsi buriho. Mu gihe Kabila ahita atangira ibikorwa byo gushyigikira umutwe wa M23, bishobora gushyira igitutu ku nzira y'ibiganiro by'amahoro irimo kugeragezwa na Amerika na Qatar. Kabila mbere yavuze ko yabaje gufasha gushaka ibisubizo ku bibazo bya Kongo. Kugeza ubu ntibizwi neza niba yakwifatanya na M23 cyangwa yakwinjira mu bikorwa byo gushaka amahoro muri rusange. Mu gihe yakwifatanya na M23 bishobora gufasha uyu mutwe, Kinshasa ivuga ko ari uw'iterabwoba, kugira ijambo no kumvikanisha impamvu Rwanda. Ikindi nuko kongera gukorana kwe na Corneille Nangaa bari mu gihugu bishobora gutera impungenge Kinshasa. Ibi ariko byaba ku rundi ruhande bishimangiye ibyo Kinshasa imaze igihe ishinja Kabila byo kuba ari inyuma ya M23. Abasesenguzi batandukanye baravuga ko nyuma yo kugera ku butegetsi kwa Tshisekedi yanze gukurikiza amasezerano y'ibanga yabaye imbere y'amatora hagati ye na Kabila y'uburyo bagomba gusaranganya ubutegetsi ubwo yabumuhaga mu 2019. Ibi byaje kwemezwa na Corneille Nangaa kuri ubu kuri M23 uhoza ari perezida wa komisiyo y'amatora ya Kongo, wagiranye ibibazo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi nyuma yo kuvuga bimwe mu byari muri ayo masezerano. Ni ibintu uruhande rwa Tshisekedi ruhakana rukavuga ko ari ibinyoma. Ku rundi ruhande, mu gihe Joseph Kabila muri Kongo yashyira umuhate mu gushaka amahoro nta ruhande abogamiyeho, umuhate we ushobora gutanga umusaruro kubera imbaraga za politike bizwi ko afite mu gihugu. Ashobora kuba ingenzi mu buhuza hagati ya M23 na Kinshasa, hagati ya Nangaa na Tshisekedi, abagabo bombi azi neza. Ibi bishobora kuganisha ku bwumvikane bushya bwa politike hagati ya M23 na Kinshasa, ndetse na Kabila ubwe ashobora kuba afite intego n'ibyifuzo bya politike nyuma y'imyaka 18 yamaze ku butegetsi. M23 rero yasabye Burundi gucyura ingabo zabwo inzira zikiri nyabagendwa. Umuyobozi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa politike Bertrand Bisimwa yaburiye ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo ko zikwiriye gutaha, azibutsa ko iyo abantu barwanira uburenganzira bwabo nta kintu na kimwe cyo guhomba baba bafite. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyejo ku cyumweru cyagarutse ku ishusho rusange y'ibice M23 imaze gufata kuva urugamba rwo guharanira uburenganzira bwayo rwashyirwamo imbaraga. Bisimwa yavuze ko nta mishyikirano M23 ifitanye n'u Burundi kuko ari igihugu kirwanya uyu mutwe, ndetse ko icyo gisirikare gifatanya na FDLR. Ati hari abarwanyi benshi ba FDLR hafi y'umupaka aho bari kwisuganya ngo badutere. Aho niho ibitero biri guturuka. Igisirikare cyabwo kinjira mu bice byacu kikica abaturage. Bisimwa yavuze ko ubutasi bwa Kongo buri gukorera cyane mu duce twa Uvira, hanyuma bugatanga amakuru ku ngabo zikoresha drone zikarasa mu bice birimo abaturage. Ati dutekereza ko ubwiye intambara izaba irangiye ingabo z'u Burundi zizasubira ku butaka bwazo. Nta kibazo dufitanye n'abarundi n'abavandimwe bacu. Abayobozi babo bari gukoresha igisirikare mu kwica abasivili b'abanyekongo, ntitwashyigikira bene iyo guverinoma. Icyo tubasaba ni ukuva ku butaka bwacu, kuko amahirwe dufite ni ukwicarana na guverinoma ya Kongo tukaganira tugashaka igisubizo. Nkuko ingabo za SADC zatashye, nabo kwiye kubigenza batyo bagasubira mu Burundi. Bisimwa yavuze ko nta nyungu M23 ifite mu Burundi, ko yiri ku butaka bwayo kandi ko nta kibazo na kimwe iteye u Burundi. Bertrand Bisimwa yavuze ko mbere yuko Burundi bwinjira muri iyi ntambara yahuye na President Evariste Ndayishimiye amusobanurira uko ibintu bimeze. Icyo gihe ngo Ndayishimiye yabwiye Bisimwa ko intambara ya M23 imeze nk'iyo CNDD-FDD yanyuzemo. Ati yavuze ko ari akarengane katumye bafata intwaro, hanyuma no kubera icyo ari gukora ibyo yigeze kurwanya. Reka mwibutse hamwe n'izindi guverinoma i Burundi, mu Rwanda na Uganda hose bagiye ku butegetsi nyuma y'igihe bahezwa, barwanyije akarengane baragatsinda. Museveni umunsi umwe ari Kinshasa yigeze kuvuga ko we na Kagame bagiye ku butegetsi nyuma yo kurwanya ihezwa. Yatanze umuburo icyo gihe ko abahejwe uyu munsi bashobora kuguhirika ejo. Ubwo nibwo butumwa duha Kinshasa. Iyo abantu bahejwe ntacyo guhomba baba bafite, barwana nta kwitangira kugira ngo babeho. Nibyo turi gukora. Hashize iminsi mu misozi ya Uvira hari imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za leta zifatanyije n'u Burundi, FDLR na Wazalendo. Ni imirwano yabereye mu bice bya Rugezi muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo n'ahandi. Bisimwa yatanze uyu muburo mu gihe perezida w'u Burundi yagiriraga uruzinduko i Kinshasa agahura na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi. Tukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi iki gihugu kirataka ko impunzi z'abanya Central Africa zikomeje kukinjiramo ku bwinshi.
Ibi biremezwa n'umudepite wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Grace Nema wabwiye uhagarariye HCR muri iki gihugu ko mu ntara ya Bazuele hari kwinjira impunzi nyinshi ziva muri Centrafrica. Avuga kandi ko ikibazo gihari ari uko abahunga basanga batarateguriwe neza aho bazaba nuko bazabaho, akifuza ko hagira igikorwa kugira ngo abeho neza batazateza ibibazo abo basanze. Abenshi mu binjira batunguka hitwa Zapai muri teritwari ya Ango mu ntara ya Bazuele. Depite Nema usanzwe uhagarariye ya ntara mu nteko ishinga amategeko avuga ko igiteye inkeke kurushaho ari uko abahunga Centrafrica baza ari benshi ko mu gihe gito bamaze kuba ibihumbi 47. Radio Okapi yanditse ko Depite Grace Nema yaraherutse kugeza ku nteko ubusabe bw'uko ikibazo kiri mu ntara ahagarariye cyakwitabwaho mu maguru mashya. Centrafrica iherereye mu majyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umupaka ugabanya Kongo na Centrafrica ureshya n'ibirometero 1747 ku buryo intara za Centrafrica zikora kuri Kongo ari Mbomu, Hombomu, Bazekoto na Robai. Dukomereza amakuru mu Burundi aho umusore w'imyaka 23 yakatiwe igifungo cy'umwaka azira guca ikarita y'itora. Urukiko rukuru rwa Rutana mu gihugu cy'u Burundi rwakatiye igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe umusore witwa Gilbert Hatungimana nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gucamo ibice ikarita y'itora. Uyu musore w'imyaka 23 ukomoka ku musozi wa Kivoga mu ntara ya Rutana mu majyepfo y'u Burundi, iyi karita yayiciye ubwo yarayambuye umwana wari uvuye kuyifatira umubyeyi we ku biro by'itora. Byabaye tariki ya 12 z'uku kwa gatanu ubwo uyu musore Gilbert Hatungimana yahagarikaga umwana mu nzira amusaba ikarita yaravanye ku biro by'itora maze ayicamo ibice. Mu rukiko Hatungimana yaburanye yemera icyaha atazuyaje ariko nigeze asobanura impamvu zifatika zashingirwaho mu kugabanyiriza igihano. Ni ibintu byakomerekeje imitima ya benshi mu baturage ba Rutana nubwo bamwe bashimangira ko igihano cyari ngombwa mu rwego rwo kurengera ubusugire bw'amatora, abandi bakavuga ko ubutabera bwari bukwiye kwigisha aho guhana gusa. Muri Uganda ho igisirikare cy'iki gihugu cyatangaje ko gihagaritse ubufatanye mu bya gisirikare n'Ubudage. Igisirikare cya Uganda UPDF cyatangaje ko cyahagaritse ubufatanye mu bya gisirikare n'Ubudage kubera imyitwarire ya ambasaderi wabwo. Igisirikare cya Uganda cyavuze ko cyahagaritse ibikorwa byose byari bikomeje mu bufatanye mu bya gisirikare na Repubulika y'Ubudage kandi ko iki cyemezo gihita gitangira gukurikizwa. Iki cyemezo ngo ni igisubizo cy'amakuru y'ubutasi yize wavuga ko ambasaderi w'Ubudage muri Uganda Matthias Scholler ari kugaragara cyane mu bikorwa bigamije guhungabanya igihugu nk'uko byatangajwe na Colonel Chris Magezi umuvugizi w'agateganyo wa UPDF. Iri hagariko ry'ubufatanye rizakomeza gukurikizwa kugeza igihe azakemurwa burundu ikibazo cy'uruhare rwa ambasaderi n'imitwe ya politike na gisirikare itemewe ikorera mu gihugu mu kurwanya leta ya Uganda. Ibi birerekana ubwiyongere bukabije bw'umwuka mubi mu ntambara yari imaze gukomera hagati y'abategetsi ba Uganda n'abadiplomate b'ibihugu by'uburengerazuba. Ambasaderi w'Ubudage muri Uganda mu minsi yashize yahuye n'ikurikiranwa ryinshi, inzego z'ubutasi za Uganda zimushinja kwivanga mu bibazo bya politike imbere mu gihugu no gukomeza umubano n'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ambasaderi y'Ubudage ntigeze isubiza ku mugaragaro ibyo birego. Iki cyemezo gitangajwe nyuma y'amasaha make Patriotic League of Uganda, umutwe wa politiki uyobowe na General Moses Kainerugaba, wamagaje imyigaragambyo kuri ambasade y'Ubudage ku itariki ya 5 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Patriotic League of Uganda yavuze ko imyitwarire idahwitse ambasaderi ariyo shingiro ry'imyigaragambyo ishobora kurushaho gukomeza iki kibazo cya diplomasi. Muri Tanzania ho Tundu Lissu ufunzwe yagizwe vice president w'umuryango mpuzamahanga uharanira demokarasi muri Afurika. Tundu Lissu uyobora ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania yatorewe kuba vice president w'umuryango mpuzamahanga uharanira demokarasi Global Democratic Union muri Afurika mu gihe amaze iminsi afunzwe akurikiranyweho ibyaha birimo kugambanira igihugu no gukwiza amakuru y'ibinyoma kuri murandasi. Umuryango mpuzamahanga uharanira demokarasi watoye Tundu Lissu nk'umwe muri ba vice president muri Afurika mu matora yabereye Brussels mu Bubiligi aho inama y'uyu muryango yari iteraniye. Stephen Harper wahoze ari minisitiri w'intebe wa Canada we yatorewe gukomeza kuba umuyobozi mukuru w'uyu muryango nk'uko itangazo ryasohowe n'ishyaka rya Chadema ryabitangaje. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Brenda Lupia usanzwe ari umuyobozi w'itangazamakuru muri Chadema. Tundu Lissu yatorewe kuba umuyobozi w'iri huriro mu gihe cy'imyaka 3 kimwe na Stephen Harper. Uyu munyapolitiki wo muri Tanzania yatorewe uyu mwanya mu gihe ari mu buroko akurikiranyweho ibyaha birimo kugambanira igihugu no gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma kuri internet. Ni mu gihe kandi iburanishwa rye rikomeje mu rukiko rw'ibanze rwa Kisutu i Dar es Salaam. Dukomereza amakuru kuri Angela Merkel wabaye chancelier w'Ubudage wavuze ko Uburayi buzasenyuka. Angela Merkel yavuze ko gahunda zo gukumira bimukira no gufunga imipaka y'Uburayi bizaganisha uyu mugabane mu mbanga nyuma y'uko Ubudage bushyizeho ingamba zikakaye zigamije gukumira bimukira binjira muri icyo gihugu. Uyu muyobozi yanenzwe cyane mu gihe cya politike ze zo gufunga umupaka dore ko ku buyobozi bwe mu Budage hinjiye bimukira barenga miliyoni 1 hagati ya 2015 na 2016. Gusa ibintu byarahindutse ko Minisitiri w'umutekano mu Budage aherutse guhagarika ibikorwa byo gusaba ubuhungiro byose byakorerwaga ku mipaka yo ku butaka, bivuze ko nabimukira binjiraga mu Burayi bafite intego yo kuzasaba ubuhungiro bageze ku mupaka w'Ubudage bambuwe ayo mahirwe. Kuri Merkel asanga ibi bihabanye n'amahame yo koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu mu muryango umwe w'Uburayi. Uyu mugore uherutse kwandika igitabo yise Freedom yavuze ko mu gihe ibihugu biri mu muryango umwe w'Uburayi bikwekwe. Uyu mugore uherutse kwandika igitabo yise Freedom yavuze ko muri iki gihe ibihugu biri mu muryango umwe w'Uburayi bikwiye kwemeranya ku ngamba zifatirwa bimukira, atanga umuburo ati bitabaye ibyo dushobora kubona Uburayi busenyuka. Mu mpera z'icyumweru gishize abapolisi 3,000 boherejwe ku mipaka biyongera ku bandi 11,000 bari barahashyizwe, cyakora ibi nabyo ngo ntibihagije nk'uko abasisenguzi babisobanura.
naho perezida Donald Trump yise Putin umusazi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanenze mugenzi w'Uburusiya Vladimir Putin amwita umusazi nyuma y'ibitero bya misile n'indege zitagira abapilote yagabye mu mujyi wa Ukraine mu mpera z'iki cyumweru gishize. Abinyujije ku rubuga rwe Truth Social, Trump yagize ati nabanye neza cyane na Vladimir Putin w'Uburusiya, ariko hari ikintu cyamubayeho, yarasaze neza burundu. Yongeyeho ko ari kwica abantu muri Ukraine mu buryo budafututse kandi atari abasirikare gusa, ahubwo ko bari no kurashisha indege zitagira abapilote mu mijyi ituwe n'abasivile kandi nta mpamvu ifatika. Nubwo uburakari bwa Trump bwerekeje kuri Putin, ariko yanenze perezida wa Ukraine nawe Volodymyr Zelensky, avuga ko nta cyiza akorera igihugu cye kandi avuga amagambo adakunda. Ati buri jambo rimusohotse mu kanwa riteza ibibazo, simbikunda, byaba byiza biretse. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru Uburusiya bwarashe misile n'indege zitagira abapilote 367 muri Ukraine, binakomeza mu ijoro ry'ejo ku cyumweru rishyira uyu munsi kuwa mbere, nabyo bitero bikomeye kurusha ibindi kuva intambara yatangira. Shitokunza Primo Media Rwanda, inkuru ya perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ndetse na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire kwa mwe muyakurikiye, mbararikire komeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana. Ngaho ngo suriya mudasobwa, flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi, hakaba nabimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi, batikanya ibiyiko cyangwa se kumva ngo amaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe batari bake. Niba nawe byajyaga bikugora, humura igisubizo cyabonetse. Royal and Pro Limited, iyi ni company izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu mabiro, ibyo mu bigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Wari uzi ko ushobora kutwereka inzu wari utuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataha ukinjira mu yindi, kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, ucukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 0785 56 82 20. Royal and Pro Limited, turi professional.